Anyang aki din! Oy, Mare, congrats! Naimbag ka pa ito nagsweldo kan ni beloved Meta? Ay, sa kakit dimot, Mare. Basit laang mo't. Umdas nga igatang itiasin kan bugkoong. Oh, better than nothing. Iso nga tultuloy malata, ti pa nagre-reels mo. Tapno agtultuloy mati pa nagsweldom, iso ka pa eh. Wan nga rod, Mare. Iso na lang, tanagregat ti agaramid iti content no maminsan. Oho, si kakit dimot. Nagmayatupay dagiti content mo. Uray niya't ipopos mo, katadalat ta views mo. Gaputa adumit ti followers mo. Sapay la ko mga rod tamanay nayunan pa'y, Mare. Tapno at adamot nga umado ti views, ti kada upload ko iti reels. Naimbag pa'y nga rod kin ni Mariana, tanapadasan nan tinagsweldo iti reels na. Wen nga rod. Uray siya ka tumapalakmat kang kuana. Iso nga itultuloy ko lata mati agpopos iti reels ko iti Facebook. Ay, huwag mawalan ng pag-asa kung nada nga ron. Sa bagay, husto ka iti day nga imbagam. Iso asi ka, itultuloy mo lata mati pa nag-reels mo, Mare. Malay mo, after a few months, mapadasa mati agsweldo iti dollars. Wen Mare, itultuloy ko talaga sa anak ama pukawan itinamnama. Oh, well and good, kumare. Nasaya at tanagranata, Mare. Apay, Mare. Saludsudan ka lakuma, nupod no tinadamag ko. Nga anya? Nagsweldo ka kano iti reels mo? Ha? Aywan. Ngambasit laang. Tabasit pa'y laang mati followers ko. Iso abasit madlaang ti views ko ah. Kasta ka di, kumare. Hay, naimbag ka pa'y nakasweldo kan. Makitkitak mo dagiti reels mo, kumare. Itultuloy mo lata ah. Ayun, Mare, ituloy ko talaga. Barang mapadasak tuman mo ti agsweldo, kasken ka. Mabisina kon Minda. Kunaklagad din nung nakaluto kan. Ah? Ay, kwa, mabiit lang lakay. Ina ko nagluto. Anya? Alaunan, ngam agluto ka pa ilaang. Anyat inararamid mo ya. Uray siya, mabisinak mo tan. Saan anak kaluto ni Nanang? Gaputa day ta nagar-aramid iti video nga i-reels na tinar-aramid na. Anya? Hay, da kayo nga agama. Di yuman dilla-dillawan ti pa nagre-reels ko. Tano agsweldo akto. Awan sa bali ang mairanod no saan ada kayo. Anya lakit din aya. Nagadulkat ngay bagbagam nila Minda. In kagat agluton tanay, nabisin kamain. Naimbagpagang ka, takuray saan ka amangan iti mano abulan, saan mo amarit na tibisin mo, kaputa naglukmag ka. Anya? Anya lakit di mo Minda. Unay na. Naglataw ka lang arudin na nagluto. Sakit ka stipay, anak say. Ado aririm, di kalat tamangan-amangan. Ay, unay na ya. Natang lang arudin tisidan. Nakset pay. Anya lakit di mo tan. Ay, ultimo sabaw. Nakapabgan. Anya ka mo tan. Mangan kalataman, no di mo kaya tinluto. Inka mang sapul iti panganam, salbag ka kidi. Anya? Ay namindaya. Kasano ngamin amabantaya, magkan matimplam iti hosto ti lutlutwam. No dahi tamo la silpon mo ti mulmulagatam, kabayatan ti panaglutom. Nagaduka manan nga bagbagam. Agri-reelsak nga raod. Anya aya nga men ti bibiyang mo. Kat kayat ko nga rod mati agpost. Tapno makasweldo akaskin ni Ana. Anya lakit din aya.
Ila ko anak man iti dua biskwit, kan may sa akok. Jay batit lang, abuti ha. Mabisina ka talagan. Ha? Ay, mabisin ka. Apay, saan ang nagluto ayan ni Minda? Nagluto na gamay na. Awan ganas ko amangan. Anya? Nabambano ka naggapoy jabangkag. Sumangpetak, saan para kaluto? Nagladaw lang aruto nga gluto. Naksit pa'y. Kas kada nakap-apgad ti sabaw na. Ay, oo na yan. Ala, mabait lang talak tigat-gatangam. Oh, adtoy. Ay na, agyaman na ha. Imbagla pa magpuditipisin. Masurunak ka talaga kay ni Minda. Dayjay tumo lang amin agri-reels ti kukwanan sa. Wala na. Iso nga awanan ti oras na agasikaso iyo balay mi. Ngapit ti panagri-reels na. Ay, oo na yan. Ay, bagbagama ti asawam. Saan mo't ama iparit ti agri-reels ka? Ngam saan da kay kumaaliwayan nga ilutuan ah. Anya lakit din aya. Sumangsungod ka pa ilangam, agkat-katawa ka matpapateng. Uray akla na bisina na nagdangag iti para kita agasawa. Agasawa? Asinong agasawa? Daanton kan Minda, nagpigsa tingiwat da, mga gigi kalsada. Anya? Taapay ka no? Saan ka no na masangsango ni Minda tagluto? Kanagasikaso iti balay da, gapo iti pa nagre-reels na. What? Nabisbisinan ka no nila kay na nagapo iti bangkag. Sumangpet ka no, kat saan pa yung nakaluto. Ay, una yan aminda. Jak manamoy iti daya ako marita. Uray ko mga grills Ngam una-una kumamadlata di aga si kaso iya balay da. At titi basit akik, pansit kan salad nana. Ay na, agyaman ak unay Nagluto ka ita Apay, birthday ay Saan nana? Nagluto ak lang iti basit damot basit katasti reels. Kasta ay talaga mot Ala, itultuloy mo tapno agtultuloy mo't kagsul-swildo ka. Una na, uray sa gabasit. Isuka pa nga igatang iti asin kan bugoong. Aywan amom ti baset no maurnong adaw. Agyaman akmanan iti inyag mo amakan Awan anyaman na nana. Anya lakit din aya. Sayon to isubli dagiti container Mabuy-buyak man dagiti reels mo, Minda. Kasta ayan nana, ay nakat agyaman Sapay la ko mga rod, ta iti kabitan panawin kat makasweldo ak metan. Wan kaslaki ni Ana, kitam kat nagsweldo manan. Iso ayan. Katuan, imay nagpadigoy ti salad kan pansit idi kalman. Anya? Hay, anya metan na ya babae. Saan pa'y anangiranod mo? Ha? Siyak tulamot ti makasweldo. Ultimo na day babae. Naghimot mo tanday nga ana. Kunam lano kalatakan vlogger tiyawanan baing. Aniya? Hay, isulaang ti kumarik nga into lang na ti kinaimot na. Ay niyalakit din. Ayak! Nalabas talaga ti kinaimot na daya babae. Imot talaga, imot. Anya, sino man daytan? Dayjay man nga ana. Kunam lano iso ti kalatakan vlogger. Kaano nagalas may dagiti content na. Abay, kasta man ti bagbagam king kwa na. Abay, adabasol na king ka. Ay na, basta.
Nagimot da di a babae. Ay na, siyak tula ti agsweldo iti reels ko ah. Talaga asaan ang makaraman da di a babae. Ha? Taro pa na. Anya, ay unay kan. Sapay lakuma, tamahak ti account na. Tapno mang rugi manin iti reels na. Salbag at talaga. Diyak mo na anya dahil kay bagbagam. Hinga man lang aglutom. Saan ka asao dita? Makarengreng. Ay na, Mare. Nagsakit matgayam tinagam ni Mindagan ka. Ha? Taapay. Awan mo ti basol ko kan kuha na ah. Nasakit ka no tinagam na gaputa saan mo pinadiguan, iti na minsan nga aldaw. Anya? Gapula ang iti dayjay nasakit tinakam na kanya? Katuan, amo matanda ya Minda. Uray ba si Tabana, kat big deal kan kuana. Anya? Ay una yan dayjay aminda. Saan ko nga inikan ata basit mat ngamin dyan lotok idi na minsan. Kat ikakto mat dun sa maruno ko ma. Ha? Kato na pa na imbagbaga iti kaaruba. Ang nagalas ka no ti ugalim. Imot ka kano. Into lang mo kano ti kinaimot mo. Ay ti salbag. Ay anya lakit din aminda. Ngambay amon ah. No iso tinapan na imbagbaga. Adalatan ka dagiti karuba no patsyanda ni Minda. Ay na, agri-reels kayo manan nga glablabananang. Ay, pumanaw ka man gito'y, sika, kulasa. Di nakpakibibyangan iti panagri-reels ko. Salbag ka kitay. Anya, kasanumat ngamin. Mano nga oras yun ditan nga aglablaba, di kay matlamalmalpasan. Hay, imama ka talaga, man nakibiyang. Saan ka man nakibiyang, nanang? Ngam, saan kayo pa'y mat anakaluto iti pangaldawan tayo? Sumangpot tumanan ni tatang, agungot tumanan ah. Hay, nagpadaan nyo at talaga nga agama. Di da kayong tagluto, no di kay makauray. Anya lakit din aya. Ay, unay na ito kastoy abiyag. Oh, apay manan aya. Di ka man nagdamdamag akasta. Anyat oras eh. Yung saan ka pa alakaluto? Anya ka batan? Dahil tanto ngamin agri-reels tar aramidam. Ay na Anton, makasweldo at tulaang iti panagri-reels ko. Ultimum at talaga. Imbes at tulungan nak, paayin nakmat. Gapo iti panagsasaom. Nagatulaki din amom. Hindi pa ang good nga imbagam da ita. Tawanan di naglabas. Nga maging ga ita. Awan pa na swildom di ta reels. Anya? O na inti kasta, biyag ko na manan. Tunggal agawid da tawa na bisain. Awan pa'y makan. Aguray pa iti manong oras. Sakit nakset kas kada nakap-apgad manan ti sabaw na. Ha? No di ka makauray. Saan kan amang mangan? Anya lakit din aya. Apay kumare, tunggal lumabas sa kikiparangan nyo. Mangag ko di pa nag-apay yung kinilakay mo. Kat, bibiyang mo nga ikuma. Anya? Ay nagkansitan. Awan bibiyang mo kunak manan. Kanayon kumat ngamin amangag at di pa nagre-reels mo at di pag-uungtan nilakay mo. Saan ka kano magaluto iti husto nga oras? Ano naman ngayon? Nak- Ha? Dandani akmeten agsweldo iti reels. Iso huyo kay to amin. Ha? Agraman jay kumarem imot. What? Iso ano kanayon mo amangag ti panagapapamikin nila kay ko. It's none of your business. No? Anya kalakit din aya. Si kamot gayam ko Mariminda. Kumusta nga
Nagsweldo ka din iti reels mo? Dandanin apay aya. Ha? Uray ag sweldo saan ka mairanod iti kaanuman? Nagimot ka? Di ka pa'y nangiranod iti sweldom? Anya? Padigwam ti daduma akaruba. Ngam siya, saan? Anya lakit din aya. Ay na mare, basit lang nga banag dayjay. Isukit din ti pagsaksakitan tinakam mo? Ay unay kamatang. Ay basta, nagalas ti ugalim. Nagimot ka? No siyak tumad ti agsweldo. Awan apulos ti maramanam ko naktumag. Anya lakit din aya. Uwan ka na warod. Lumakaswildon to. Bukuran na kanaw. Ultimo tayo kano amin. Saan tayo kano mairanod? Katanya ngay ngarod na. Saan tayo mo't apilitin amang iranod no di na kayat? Anya lakit din aya. Ay won O na yan di amin da. Kasla ubing ti pa nagpampanunot na. Oray basit abanag kat ano ti dakas ngay bagbagana. Bayan yun nana. No iso ti pagragsakan na apay kiting. Kanayon na nga ibaga, nagalas ka no ti ugalim. Imot ka kanaw. Nga miso mo tinagalas ti ugali na. Da kayo tinangibagay ti day tanana O na yan aya. Katuan mat. Uray man no idanon mo kan ko anatapod no mat. Alam amin akawas mo anak ko. Agawid dalagan ijayan ni Lolam ija lugar mi. Ha? Ay, kayat ko day tatatang. Ala, paspasa mga rutag karaw Taon pa ninanang mo. Dapat siguro man nag-video iti reels na. Saan pa yan nakaluto? Kan saan pa yan nakalaba? Saanan ang malagto ti kabalyo dyan lalabaan na? Wan nga rod tatang. Jay tumat ag video dar anamiden na. Nga uray saan pa'y anakaluto. Nakainaw, kan nakalaba. Ala, di ka madanagan anak ko. Taijay ayan ni Lolam kasalakas jay. Maasikaso nakaanaimbag ni Lolam. Ala, daras ang tagunay. What's the matter? Abay ngay, nagsangsangit ka, kumare. Anyat na basamagan ka? Ay, mare, awan dagiti agamag. Pinanawan da kaun. Aniya? Nagawid na ni jay lugar danton. Inala dami na kawusda. Ay! Atay taminda. Gabo, iti karirilis mo, saan mo ida ang maasikaso? Naku naman agsweldo ka, ultimo mi, asaan na mairanod? Oh, anya ngay ita. Ultimo piso adulin. Awan pa'y nasweldo. Ngam, ay, pinanawandagan dagiti agamam. Saan mat nga minadakas? Wano may parity pa nag-reels? Iso na lang, Tauna am kumamat nga si kasuan ti anak mo, kan ti asawam. Anya nga ita, ha? Mare. Ay, sos! Ay! Awan ladamok yan kaminda. I don't know what to say. I don't know what to do. Anya lagi din ayan. Ha? Anya ngayon, Mare. Pimanawan nagiti agamam gabuta saan mo idama si kaso. Ay na mare, pangaasim man, tapautangan na. Uray umdas lang ang apagpasahik amang surot kadakwada. Anya? Katkanak man yung nagsweldo kan iti reels mo ako nam. Nakunam pa idi kanyak. Ano makasweldo ka? Kat saan nakapulos ang mairanod? Anya lakit din aya. Si kakit dimot. Kun kunaklaan day jay mare. Alamot tan Ay na, pasensya kan ko, Mare. Ngamawan maipautang ko kan ka.
Tanga awan dagiti agamam, ipamaysamon ti agrills ta awanan ti ilutwam kan ilabaam. Nga lakit din aya. Anya? Si kaman pa ti asawa a pinanawan da, gapoy ti karirils mo. Saan mo't gawin ama ipari ti agrills? Lakit di unaan ti pamilyang asikaswan. Anya nga ita? Di ka pa'y nakasweldo ngam nagtalaw dan. Hey, una yan minda. Isimpaman nga min di ta pa nagpampanunot mo. Ay, balosong to mga main. Nga lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Ay, Edgar, maululaw ka na kao. Ni, apay nga nanang. Ay, matalimudaw aksan. Ay, sana. Ay, Petra bakit? Petra! Umay ka man dito, Aglutluto ah! Umay ka pa dito, Agala ka iti danong inuman ni nanang. Darasam! Apay aya! Maulaw ka nun ni nanang. Matalimudaw ka nun. Ha? Taapay! Anyak na pasama kaya! Mayat mo't itay ah! Itay day. Ay, matalimudaw ka talaga. Bakit? Tanggalam ni nanang. Dati danom mo! Anwag na itadanaw. Uminom ka nanang. Ay, sana danumti ka sa pulag. Agas nga ron. Agas ti ka sa pulan na. O, mapan ko alaan ki agas na mabitlang. Ay, saan? Katumtumar ko lang itay. Kwarta ti ka sa pulakid ka na nakaw. Mariknak kat umadanin. Ti ka di po sanak dito rabaw tinaga. Umadanin na. Kapitpitsa ka pa lang. Mabalin ka dahi ngay ka nakiti kwarta. Kunakon agdrama man ang dati bakal. Naon mo't kwartak. Ay, maulaw ka talaga. Matayaksan. Bakit? Ikaw man pala ang ninanang iti kwarta na Umutangak man pa ilang iti bagas kan sardinas, Mare. Umutang ka? Kano lang ang idinagsweldo nila kay mo? Saan kami kumamot ang maibusan? Uday tanto mga min a plastic ananang na. Kit no nakitak ang nakaisam alimabas dito kantina. Mapan manan makitong Apay, ik-ikan nila kayo mo iti pagsugal na. Kano, drinamaan naman na adya anak na. Agin uulaw, agin tatalimo daw. Ay na, ibagakan ka, naglaing agdrama dahi ako tuganga. Ah, kasta? Ang runaan na plastic, pirmi a plastic. Sumunga din, day tatrak ti basura. Di basura yung ay maray. Ewan gaya man niya. Inakalaon biit. Adda kumakat ni katugangak ta ikarga ako ni tatrak ti basura. Ay, agawit na yun. Nay, nagsapa pa'y mag. Adda pa'y lainit na oh. Apay, di mo amoya. Nga daban nga galalay ti tao. Kasano nga no matsambahan da ka. Kitalaan da ka. Kanobing lang, ba't yung mukngal alaan da? Ay, saan da kagpilpilitan. Ubing man, lakay, kun baka topol man, kubuwan man niya di talaan da. Ay, saus, nakaamamak nga ron, ano kasta? Iso nga ron gagawit tayo. Nariga tayo, no alaan da tayo, na itapurawaban. O nanang, nakamisuot kayo mat. Ha? Tilamad-madlaw mo si Kapitra. Adain lutok apansit ije kusina. Naimas mo lang at aday tayo lutaw. Naimas mat ko na dagiti apo ko yo. Anusan yung ata awan ti karne na. Awan mat ngamin igatang ko. No, isidir mao dya intad ni Edgar akwarta kanyak. Ni,
Awan mo't ibagbagak akasta nanang. Imot ka nga ka. Saan kayo kumamot nga agsaw iti kastaa? Wan, imot ka. Iti lasod ti 10 atawon apa naggigyan nyo dito'y balay ka. Amo kan ti kinasyasinom, Petra. Ay nananang, idi pa'y apilpilitek asumina kami iti pagnaadan. Ang saan na kayat? Gaputa pampanunutan na kayong agmaymay sa ama panawan. Daytoy ti bagakken ka, Petra. Oray anya pa'y aramitam, syaklat ati denggen Edgar. Ikanaklat ta iti kwarta, oray saan mo akaya. Kumusta ni nanang iti nagmalambak? Saan ka din anaulang? Awag mo diti balay nga nagmalmalam. Napananan nga eh. Napan siguro man na nakitungit Kahit mo sawan, insugal na dyan ko kwarta na. At iso mati ayuyang na akanayon, di ta pagtutungitan. Una na maulaw, dandani pa'y matalimu daw. No adda ka maulaw. Ang naawan ka, mapan ka nagtrabaho, mapan batan makitungit. Aglaba ka manan? Un mare, sungod nga imayak, ta umutang ako maiti sabon a paglabak. Ay, awan pa'y kwartam aya. Awan pa'y ngamin buena manok ka. Manupay ngamin nga aldaw, sakbay nga agsweldo nila kay ko, kumare. Ayun gayam, addaman damagakan ka, mare. Anya na ita? Apay, pudno aya nga adda puraw avan nga agal-ala iti tao. Kunadamat nga awan pilpilyen da nga alaan. Ubing ken nataengan alaan da. Hindi pa mo nga istoryaon da day tamari. Mamati ka? Saan? Istorya tupo-tupo lang day tamari. Nanang! Pakapsutan niyo man ita TV! Anya! Dahil ta TV ko nagpigsa! Na, bugbog kawan na kaon. Di na kun amo arespetuan. Siyak man laon ti mang pakapsutan! Makadanon da ito kinidgar. Iti uray ka naman. Saan nakpay an na iturad abinog kawan nidgar. Makamo kayo na idano nyo kan kwa na! Nagrigat kayo makaw! Awan! Naa. Nanang, agsasalit ka. Ayada ka na nakaw. Saan ko napuutan ti isa sangput mo? Ay, nanak ko aya. Di mo ko na maulaw ka ba na nanang? Ay, day ta asawam. Binugkawan na. Apa binugkawan na ka? Saan mo't bumugbugkaw ni bakit ko Anya saan? Kanayon na to, payabugkawan. Itala na iturad ka, ti magibagakan ka. Malay, saan kayo nagsakit nanang? Kasano asaan kat nagsakit tinakam ka. Gaputa ba kita kaun bugkawan naklatan? Sinurwak na kita ubing iti assignments da. Unak man na nakaturog kan. Talaga kahit kundi maturog, agam naskin agsarita ta. At ang amin inistorya kanyak ni nanang. Amok daytan. Siyak man ti dakasan. Binugkawan mo't ka no? Kunakon kat. Mabalinak ka di mo't nga agistorya iti badang ka. Istorya akan katipod no anapasamak. Kat agdangag ka. Galing kong sumayaw. Ay! Makapakigtot kayo mananang. Kalaat mo't katangag parang kayo dito isang huwana ko. Nakitak gayam nga glablaba ka. Lablabaak, dagiti puraw nga uniforme nilakay ko. Iso nga rod nga umay kasurwan nga aglaba. Tanakitak asaan unay apuraw dagiti linabaam nga imbalaybay mo ijerwar.
Amok ti aglaba, nanang. Saan na ko nasuruan? Nalalaing ka ngamiti siya. Adaya mo timbagak akasta. Ay, di mo kayam kaya ti pasuruan. Apay ngamin aya, saan kayo arimuar ita? Adda ka nung araw, di puraw avan nga agal-alay ti taaw. Uray ka no bakit alaanda? Namati mo ti bakit? Pudno aya, day tanga istoryaanda. Ay, nanang pudno. Adon ati babakit kayo nalada. Nang nangruna dagiti plastik at tao. Anya, Iso nga dagiti plastik dita. Ay, agbalbaliw kayo. asinaw ti pangibagbagam iti dayta. Kadagiti plastik Kano dudwata lang mo ditaw. Ay, gaya man niya. Saan apuraw avanti mga lakada kayo, nanang? Dayta man ni. Lumabas dito. Ha? Trak mo ti basura dayta. Para kadagiti plastik at tao dayta, nanang. Paspasagitan naksamot, Petra. Ibagam lang nga. Ay, di basura mabait lang nga na nga. Irwar ko ba eh. Mabutang ni nanang, itis istoryaan da puraw avan nga galala iti tao. Oh, namati. Di mo ka di madlaw asaanan alumablabas dito itersenam. Un nga rod, manon nga aldaw ajak nakita. Iso nga dalangan iti balay. Pasaraeg buya iti TV, anak kapigpig samot. Ay, dayta tinarigan. Suruan nakpay kunana asaan ko kano ammo ti aglaba. Unay matanday di akatugangam. Ay, jak amo no anya man ti drama na madamdama inton sumangpot nila kay ko. Itay kakadipay anak kasangpet, anak kaw. Kasangsangpad ko lang, nanang. Ipampamasahig man ni bakit ko to'y saka ka na banluganag na. Ay siya kun ati mang masahe. Wan man nanang, tama pa na kung agluto, iti pangrabyan tayo. Edgar anak kaw. Adda ko makayat ko nga ibagakan ka. Anya deta, nanang. Jak nga minen makarwar. Takunada nga adda ka no puraw avan nga agal-alay iti tao. Ha? Adda ya. Iso ano mabalain, dito'y kami laengan balay nga agsusugal. Anya? Sige na anak ko, tapno saan akon nga umadayo upay. Ay. Nanang, kagurak ti sugal Amuyo dayta. Kidawon nyo. Dito'y kayo balay nga agsugal. Saan Saan mabalin nga dasugalan diti balay? Ay, jakat masuruan dagiti ubing nga agsugal. Ti subay Saan kang umanugot, Edgar? Agrason ka mat Saan awan amin? Ay, nagkriga nga rudmot dayta. Taan niya? Tamakigigyan tayo lang diti balay na? Sige. No dahi tati pampanunutom, da kaming kadagiti ubing ti pumanaw. Tasi ka lang ti agyan ditoy. Kaduam dahi tananang mo, aman nugal. Apay ngay, tasan ka mutin nga may makisugsugal kumaray. Nay, kano imbagam iday nga dapuraw avan nga agal-alay iti tao. Hey na, adan update na dayta, ngayon padamag ko iday kumaray. Anya kumangay ti update na. Fake news lang dayta. Sana puno nga dagal alay ti tawa puraw aban. Nagkunay ti dayta. Ay ka, bot-bot nga tayo lang, amaray. Ay, kastagayam. So nga, umay ka, tamapanta makisugal. Ay, aguray ka paray. Anya nga tano dito'y laengan balay ti pagsusugalan tayo. Ha? Ay ka, may mayat ba din? Ano kasta? Asidag dita paggapwak. Mala, pakaamuan kayong tao no kaano tayo amang ruging agsusugal dito'y balay. Ay ka, ornosam nga roden na dyatin to kalamisaan. Kaya nadua pagtugawan, kumaray. Nanang, anyan tinagsaritaan nyo ije kumparem? Ay, nangagmaw. Wen,
Iyay ayab ko nga rod, dito'y balay ti pagsusugalan may. Ay ayaba mo nida? Saan ko pa'y nga inaprobaran na lang? Nagsaritaan minday takin ni bakit mo. Saan na ayaan na istoryakan ka? Naistorya na kanya, kitisungbat ko. Saan amabalin? Anya, apay asaan na mabalain? Tapno saan akong arumwar dito'y balay. Jak ipalubo si Tanya man nakita ti sugal iti balay nana. Kan isardang mamatan ti makisugal. Ta iso ti papapanan lagi ti kwarta nga itid ko keng ka. Ay, di nakpay matam mo nga ipatag. Respetaran nakmata. Resrespita rin da ka nanang. Iso nga rod nga uray kamalitar aramidem. Anusan da kalata ta si katinanang mi. No kasta, saanan ama balain ama kisugala. Saanan? Isardang munday ta abisyom nanang. Mapankalaangan makipraktis iti sala kadag iti padam a senior citizen. Nasay sayaat pa'y dayta, apakaibusan ti oras mo. Ay, unay matan. Kanyalakit din ayan ana. Surutan mo't ati ibaga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.